film Dhaka Escape, ka film khasi ke balawan rindur Shakishnong khasi ha Bangladesh. An safin ino ah biju cinema Shillong na duka khatha tarik Oktober 2008. Man khasi hakapor khatwich tingman step arbaje no phaisi san baje janiat bat hanyu baje janiat. Ya ka film la ak do upira dot dong kubuting shop ka Nadia Mary's Emle kum kapuran ka Mercy Solamar kum kapuran Sendran ka badai ka Samla khasi na Bangladesh. Bat la shin benta bungot khasi na India bat ki khasi ki basa ha Bangladesh. Kum juru ki artist ka film Dhaka Escape ringkat ki basha khat ngobha kin penuru ka jiya ki chat ka khat pra tarik Oktober 2008 hakapor khatwish tingman step na maukha shamot pram shadu video cinema kum shibenta banpan jingkershan nagi Paidbah kandan ru kalau kidro lara ki pendap ya ka form balashan bat khobor Nongmensong hima bat select hat hasundut balabu video cinema lada piletek ya ka film Dhaka Escape iba job haka kerdan ke beningkong an ai shipo hajar tingka baar an ai la hajar tingka balai an ai hajar tingka bat basau an ai shi hajar tingka kajing kashan jong phi ki Paidbah ya ka film Dhaka Escape ka biju cinema kade kajing ai mensi me ki samla ki badan sam kuble ha ko pate ushu la la ai